Kesah si badia, emi penampat si mereka gegeh, ras kepentaran si ipadankan di bataman bata. Mari tole gijapkan, kelepakan ta ibas paksa tenang. Siaku kendagi salah lepak taman di bata arahan dendenta kitab denden nomor 323 sindekan karya ayat sada sehdua. Kata pergegeh ibas di bata nari. Selaku persuruhan di bata aku nahkan kata naman banta. Guna megegehi kita ibas geluh enda. Nina. Kubrekan kesahku man krina kala. Janah krina kala simindo penampatku terkelingkap. Terpalaskan Joel 2 ayat 28a bagi P ayat 32a. Si puji Tuhan arah dendenta, arah kitab dendenta nomor 288, sindekan kari ayat sada sehtelu. Tuhan pernah
dangkahkan sada lagu pujian ibas song leader nari.
Terpuji gelar Tuhan, arah puji-pujian singgo isahkan song liderta. Gendua risah mepaksana kita kubas pengogen kata di bata bagian si pemenang. Si ibuat dibahas Yohanes 7 ayat 37 sehku 30 siwah a. Yohanes 7 ayat 37 sehku ayat 30 siwah